Chamgei chamanikab Jehova kakitachat eng saitab korake asikobit kemi kibagenge keng'olole lesson nebo taman. Asome kama aborwok mwalimuinik chekimite kibagenge eng yu asiketesetai. Ko ane ko Lilian Maswai amite atau lesson nelen eng metitab lesson nebo taman kolen eng achek chekikonyonjech kakesunetab kenyisiek akeng'alale ko Jumambili kolen neregekab arwet anan ko tos kile rirekab chekikobetyo. Ko atache kiboityo nerubo. Chamgei kokeny chamanikab Jehova. Rube Lilian ak amite Jumatatu nemwoe kolen amdaetab Noah. Otokotin kot. Kongoi mising. Arube akine Evelyn eng betutab kwoeng kasi yekikose akobo atindiotab Sodom ak Gomorrah. Kainekyuk ko Stephen Aramaru. Otokotin. Arube Aramaru ami ko somok kasi nemwoe kolen kirwogindet nebo ng'ony komugul. Kongoi chamanikab Jehova ngakatak eng kainetab Jeiso ak kiboitiot Arap Ng'etich aibe kebeberta nebo kwang'wan kasi ak keyoe katugetab lesson tatya kebe lesson nerubei ng'olole kebeberta noibe kirwokit nebo kasyaket anan ko kirwokit nebo weng'et. Otokotin. Kongoi. Ko nerubei ongesa sikebit ketau. Kamuktaindenyo Jehova nesobe koikeny. Kiweku kongoi eng saitab korake. Kongoi amu kaikonech boisiet nemi tainyo nekinetigei akobo inyendet Jehova. Kakisom kele toretech ikonech tamirmiriet netilil asikobit kong'ong'wech eng ng'olyong'ung akobit kenai ng'olyong'ung Jehova. Akot akwet nekose Jehova ko kakisom ikochi akichek. Kongoi amu noto amu kakisa eng kainetab Jeiso ne etindenyo. Amen. Amen. Kongoi mising. Kurget nebo metit ketoune Korindoek netai 10 koite 11 akoi 12. Ko eng wikini tugul kekere lesson eng kurget amache siosir kurgotik cheimache sisoman amu makinam tugul. Ko ng'ang'utiet 6 koite 12 akoi 17, Mathayo 24 koite 36 akoi 44, Taunet 6 koite 1 akoi 8, Petero nebo 2 koite 2 koite 4 akoi 11, Taunet 18 koite 17 akoi 32, Daniel 9 koite 9 akoi 10. Ko kongoi mising sosoman yotok. Kongesoman Korindoek netai koite 10, Korindoek netai 10 koite 11 akoi 12. Kolen kiyaak anyun tuguchutok eng ichek sikoek kabarunet. Akikisir akobo kateunenyo achek chekakonyonjech kakesunetab kenyisiek. Noto anyun ingoribkei si maibut inendet neibwoti kole tononi. Ko kakekas kele kikisir asikobit kenai akonetech. Eng kitabushek chechang ko kikisir tuguk chekiyaak keny asikoborwech tuguk cheyookse eng let. Abwoti ale kinetigei ngesoman kitabutab ng'ang'utiet ak kitabutab Taunet. Kole kingotoi Jehova kekere kora eng ng'ang'utiet koweksei Jehova kowekchingei kole kiu betusiek chebo tai. Ko ikere eng yu kakinetech sikokonech kele kiyaak chu ko agoi koyaak kora. Ko ngeker nguno keker betusiekab Sodom ak Gomorrah. Abwoti ale ingen chechang kele kitun ko kiyaak, yani kiyaakitu betusiek choto
biik chekimenye oloto Sodom ak Gomora kot koit kebel icheket. Kebwa kap Noah, kenyoru kap Noah maranet nekimaran kot kebar kobek biik tugul, ki age tugul nekimi ng'ony akong'et kap Noah icheket. Ko ngap kekose atindo ko tos kule kuni kibo tugun chekibo olekinye, lakini kimeche sikinetkei eng wikini kitabushek chutok akeweny asikobit keker kurgotik chutok koborwech kole tos yaak anan yaaksei nguno. Kenyoru kirwoket nebo kirwoketab kasiaget neiborwech sikoborwech tuguk chemitei, ako tuguchutok kenyorune kitabutab Jehova kesomani. Ko asome ngot komi mwalmoyot ne tos koker kole tos koteshi eng yotok, asome koteshi asikebe Jumambili. Ko eng kurget eng Jumambili ko kakimwa kele len neregekab arwet. Ko eng kitabutab Ng'ang'utiet 6:12 akoi 17 kemeche sikenai kele bichu chekere betusiek chebo let koune, kokakonyo betusiekab let eng icheket. Ongesoman Ng'ang'utiet 6:12 akoi 17 asomani akakwai kolen yotok akiaker kikoyat ng'okset nebo 6 akibit botanet neo nebo ng'ony. Kituit asista kou kuinet nekikiyai korotik, akikee arawet komugul korotik, kotururchigei ng'ony kecheikab barak kou ibutos eng mogoiywet logoekchik kotom koruryo kikitumtumi usonet neo, akikiisto kipsengwet kou kartasit akimamani akikiisto eng komoswekwak tulwet age tugul ak emet age tugul nekikwen beek. Kiungei eng kebenonik ak ruandosiek chebo tulondok, laitorinikab ng'ony, baunikab kiptainik che echen ak mokorek ak chekimen ak chi age tugul neratat ak chi age tugul ne itiagat, akolenji tulondok ak ruandosiek oluchech ak ounyech eng togetab inendet netebe kecheretab laitornatet ak neregekab arwet, amu kakoit betut nebo neregekwak ako neimuchi kotonon ekas kamwa ng'o neimuchi kotonon neimuchi kotonon. Akinyoru yu biik chechang kakoit betusiekab let, kakinyoru laitorinik, kakinyoru mokorek, kakinyoru kibananinik ak cherototin chi age tugul, akakoit betusiek kakole kaker bichu kone nekairo ako ikere ile age tugul kokanai, mami age tugul nelen nee chekaa, makoi ile koikas nee noto, acha kanai age tugul, ingen kole nee nekakwaak ako kakile koistogei tulondonik akomach age tugul kole mamuchi, tos unye yani kolechi kebenonik kounyegei. Ko ikere ile kamwa nee bichu, kalya sikomwa, ikere ile bichu age tugul ko kiingen, kitinye naet amu kinyonji naet. Eng Mathayo 24:14
kolen kolen ak kiamdoti logoiwechu miach baunatet eng ng'ony komugul koek baornatet eng bororiosiek tugul akoit anyun kakesunet. Igere ile ng'oliotab Jehova ko kikiamdochi koit bororiet age tugul eng ng'ony. Ko nguno ye kakoit betuni komami chi nelen makas. Kimanai kikas chitugul, kikikochi chitugul boroindo kokas. Ko igere ile kinai akot kole maonatet kele nyone betusiekab let ko kiingen. Kingen bichu kole nyone weksei Jeiso. Akonai kole icheket ko nyone Jeiso ko ne nemakat asiyenyo weketab Jeiso ko ne nekayai. Mami chi nelen manai. Kingen kole itu akolya kilya simanai. Ko icheket ko kiingen lakini maiyan. Kale maiyan. Inyorchi Johana netai koitet agenge koitet 9. Lakini maiyan. Kaesyo. Ako kitinye naet kole achacha maiyan amu kochang'a tugun chebwonjin, yani chitugul kwaeni mung'aret kolyon. Lakini ingen, lakini meyoni anan kobistoe. Atya Jehova ko kikonech kiyai chito kokochi ko imuchi kole ayani anan acha. Mabirchinin Jehova. Ko chitugul neito igere nguno ile kakoit betut nebo let ko kachaguan chitugul kole kichaguan kole acha. Melen ile kikiamdochi kinyo logoiwek igere kowendi chitugul nguno angot ko kakoit ile mailen ara ite ng'o emet netomo koite chi. Kikokon Jehova oret neite biik komabune soet ko radio, ngomami biik chebendi chekiyoktoi, ngomamite kitabusiek chekiyoktoi, mitei television kere biik akochaguani kikikoito koit Biblia, kewal Biblia eng kutit age tugul. Nekit kokoit kutit age tugul Biblia sikonyor chitugul kosoman akokas nekosei. Lakini kochaguani chitugul. Ngeba nguno kele tos ne nekayai, tos bichotok ko tos biik alak anan acheket kora. Koyoche keng'ololchigei ketebegei kele iyoe ne inye. Bichotok kimwoe ko kakimwa ko biik alak chetun komaboten achicha. Soman Mathayo 25 koitet 45 inai. Amu kitindoi naet lakini kichaguan kole yani cho ko kibo kukab Noah, ko kibo betusiek alak. Kilookse ngacheket hapana. Kochang'a tuguk amu igere akot nguno ngap ikerchigei eng sobeng'ung ko i Mkristo ilechigei saisiek chetya cheiboisie imitab Jehova ing'ololdos ak Jehova. Akot ngilen isoman ngap igere itinye simet ile kameche asoman in Bible amu mi Bible les in kokewendi bisomene ko popen kiy age kole pop. Igere kaiwe YouTube isomani koibenen sait kotokoibwat ile kane nekacheng'e kaiutie iwe tuguk amu kakonamin sait ile koitai. Iger ile wendi saisiek kochoktoi. Chamanikab Jehova. Onge kikilgei eng yu, onge ng'ololchigei. Amu ngomeyan, amu Johana 3:16 komwoe kolen amu kicham Jehova ng'ony mising kot kokoito werinyin nekime asikobit chi age tugul neiyoni konyor sobondab koigeny. Ko ngot ko meyoni menyoru sobondab koigeny. Ibote icheket chelen oyetu chech. Koik yani kakoit kong'ololchi biik koik kolechi kotuch. Ako kikikonech naet, kikikonech kinyekeng'ololwech, kikeamdoiwech, king'ololi anan akot itindoi kitabut ikose ng'oliondoni, imitei ikose atya iyany koi kokakosirto mabiweny ile kakamwa iman anan ng'olion. Mabiker kurgotichoto.
asom ale oye ongeng'ololchigei asikobit matkoek acheket chekanyorchi neregekab arwet akoek acheket chekerirtosi amu kakebetchi. Ko ngot komi chi nemuche koteshi koteshi asikonyo mwalimu nerube. Kongoi Lilian, ngates ng'olyot nekangetoune kele ingen Jehova atindonik kyok tugul. Ingen Jehova atebenyo, ingen sobenyo. Kokangomwa kole ingen Jehova tuguk tugul, ko achek chekimeng'ishei eng kasarta ak kenyisiechu ketindoi amune eng atindonik chekikwaagis eng tai ak tuguk chekiyookis eng arorutienot anan betusiekab Jeiso cheiteiywech achek kenai kele kot kesub oret nekisub kibun bichotok eng atebenwa akonyor ng'emisiet angot akichek komakokiistoegei ng'emisionotok nekikanyorchi kitai. Kangimwoiwech nguno neregek chebo arwet, abwat ale neregek chebo arwet melen kanerech arwet amu leu atebenyo kokiachek kokibiik. Kanerech arwet amu mi kirwokit nekirwokyin ng'ony komugul. Ko kirwokoni nekikirwokyi Noah eng maranet ko kimwochi Jehova korok kotechi icheket. Ko ngotechin icheket komwochin kolech oyie oistoegei ni sonyoru ni. Ngolech oistoegei yaitiet sonyoru sobon. Nyokole Jehova ngatech moinget nekiribe bichu amu yaitiet nekakobit eng ng'ony nekakoet. Ko kimakomi kiy nekiyae Jehova kosir kakaikaet nebo mugulelwek chebo bichu. Kele tomasik bichu akometo oratinwekwak akoba melit. Kimakomi kiy nekioo kosir iwe bitobe ng'ony. Imande kityo akibwat ile ngowo botebe melit. Ibitobe ng'ony kityo akisis. Kobit chombilik alake chenyo kole ngiwendi uni korok kakondoita tiong'ik. Ipkwamene tiong'ik ng'un lengomaknini tos kiamin ingen ile kabwatutikab biik koter. Komakikirindagei biik amu maibwat ako mamach eng mugulelwekwak kosik. Tuguk chekiyookis eng atkinye koboru kele malo kora koyookis eng achek. Matkeker atindonikab kap Noah koloen. Atindonik chekiyookis eng kap Noah kokergei ak kangimwoiwech eng Kang'utiet 6:12 kale tun akere kemomoni kipsengwet ku kartasit akewirta. Kipsengwet no kikere nami arawet akale kiwo arawet kobutyo kecheik. Ko ngiwe atindonik chekikwookis ko nekit kikwookis chotok kiroro kecheik eng kenyitab 1833 chokile eng emonibo America ni ko kikikere kecheik korong'ugei kong'ete kipsengwet ku mogoiwet neketumtum koristo ak logoekchi. Kikoimenit asista koigei korotik. Kikosulda notok. Kikobit botanetab emet eng kenyitab 1755 nekikilen Great Lisbon Earthquake nekiet kabisa nekikwer kong'ete Portugal olin akonyo akoi Africa nabo Great Rift Valley kong'ete Turkana olin komas Turkana kong'ete Sudan kong'ete Ethiopia akomach emet kokikosulda tuguchotok. Tuguchu nekang'et nguno mamanet anyun nebo kipsengwet. Kemaman kipsengwet ak keisto kipsengwet notok nemami eng nyonunetab Jeiso nebo oeng. Kot koendi kwaakse tuguchu kou atkinye kemwochin kap Noah kele oye orono maranet nyone kole biik angotomo kekere boldet nebunu barak nyonundo ano ropta ako makikere. Kongoi mising. Atoche mwalimu nerube asikotestai eng yotok. Kongoi. Kongoi Lilian ak Pastor Nyalile. Abwati ale kaotar kebeberta nenyunet amu kebeberta nenyu komwoe akobo amdaetab Noah. Kingen tugul atindiotab Noah. Ingen ipkongen lagok chemengech atindiotab Noah. Ko ne kanetutiet nekimuchi kinetkei rani akobo Noah.
kiamda kingen tugul kele kikochi Jehova Noah kotechi biik eng betusiek choto. Kitom kobit ropta. Lakini kikase kele eng betusiek choto kimeng'isie biik eng atebosiek chekimakokororonen. Kotko kikase eng Bible kele kinerech Jehova mising ko regreten kole kimatoe chi. Ikere ile king'wonindo neking'wan mising. Makonech Bible kole kiamda Noah eng kenyisiek chetia, ngamwae biik kole kenyisiek 120 sikesiach tugul sirutik. Kale kimeng'is Noah eng oret neititaat, nga kimi yaitiet eng betusiek choto. Atebosiek chekimi eng betusiekab Noah kokergei ak tuguk chetesetai eng betusiechu. Kale kitunishe biik kwae chekiyoe kokitechi Noah kisub Noah tuguk chekimwochi Jehova. Kinyoru eng sirutik chetililen kele Noah ko ki amdoindet nekibo iman, a righteous preacher. Kobor noto kole kitechi biik akobo kirwoget nekinyone, akobo ng'emisiet nekinyone nekibwonjin icheket amu kikakobistoe icheket Jehova mising. Kiyoe boisionik chekibo kiptubotoi, kimakosubi oret nekibo Jehova. Kekase kele eng kenyisiek choto tugul chekiamda Noah ko ki kenyisiek 100 wee, ko kikase biik akokere ndakimi Noah eng betusiechu mara takilen kikorukan metit anan ko kikolya eng biik alak chekimakosubi ng'alekab Jehova. Ko kikase kele kiamda Noah akole nyone maranet. Ko kikere biik kotesetai kolen nyone maranet akoteche ine melit. Nyone maranet okas ng'alekab Jehova, kotechin biik kosirtoi cho. Ko busy chitugul kwae chekiyoe. Itunishe alake, bendi siro alake kekere kele nguu kikwam nee ni. Ng'ololi ine kwomdochin biik kolen okas ng'oliotab Jehova. Okas ng'oliotab Jehova kouni kotechin biik komakase biik, koek busy biik kotko kiek icheket ngelelik. Ngesoman eng kitabutab Petro. Kitabutab Petro nebo 2:3-5. Kalen mwae noto kole amu kwetyin icheke koutye kole kimi kipsengwetisiek koboch keny ak ng'ony nekikiyai eng beek akomi kwenutab beek eng ng'oliotab Jehova. Noto kekase ing yoto koborwech kole kikwetyin bichoto, melen kele kimakokase ng'oliotab Jehova. Atindiotab Noah ko atindiot nebo kayanet, nebo muitaet ak konunetabgei, nekimakotinye toptopenet eng arorutik tugul chekikamwochi Jehova kolechi tech melit. Kiyamat emet, kimakomi ropta, ko kikwong'e biik kole nee chemwoe chichi. Ropta nebitunonu, ngomakikere ropta. Ko kitestai ine Noah masich toptopenet, kitestai kosub karorutik tugul chekikamwochi Jehova. Atindiot nebo Noah ko tos nee? Ngemwa atindiotab Noah ko nee nenome muguleldong'ung mising? Tos maranet, tos amdaet anan tos muitaet nekitinye Noah? Ibwatwech Petro kole tun eku chechang chemachobotin akobo nyonunetab Kristo. Amu kilewen icheket koutye. Kilewen biikab betusiek choto kingwomdochin Noah akotechin icheket kolechin nyone maranet nematiny. Komelen kele kikasit, chekimakasit, makasit chi koek kityo konyi. Ko kingotech Noah melit ko kikase kele eng let ko kiingian, kikisor kap Noah ichegei. Ko kiba ano biik tugul, kiba ano biik chekikas ng'oliot anan amdaetab Noah. Ko ngetestai eng yoto ko nee nekiyaak eng betusiekab maranet. Ng'oliot kekwetyi komelen berberindo, melen kele kimakotinye biik kakuyet kokas ng'alek chebunu kutitab Noah. Melen kele kimakotinye itik kele makas. Kikas tugul chekimuch kokas eng betusiek choto. Lakini ng'oliot kekwetyi ko kekas ak kebistoe. Nitok ko kolewen chito koutye anan komamake tuguk chekakikochi anan ko tuguk
chekere chekikonet Jehova anan iker akot yautikab Jehova ko ibistoe. Atindiatab Noah ko atindiot nemwaat kabisa ako naat eng betusiek chechang. Atindiot neingen lagok chemengechen, imukakse akot eng alak komwae ako chombili matiny. Komwaat mising eng Bible. Imuchi kochombili alak, imuchi kikichombil akot Noah kele kimaran beek anan kikitochin kainet nekikitochin Samuis. Testai chito komwae kila meche komaran amamite beek ako tom koroboni. Abwati ale kikikochi ng'alek chechang anan ko kikikure kainaik kou yetesetai akot eng betusiek chu kikure akase biik kekure kolen alake koti moja, kekure biik ng'alek amu tuguk chekakikochi chito. So ing kitabutab Mathayo komwae Jesu kole tun eku betusiekab let, betusiek cheu chebo Noah. Ko ngesoman kitabutab Mathayo sikekas eng yoto ko kitabutab Mathayo 24 koit 37 akoi 39. 24 koit 37 akoi 39. Kale kou ole kiteptoi betusiechu ko chekibo kap Noah, chekibo Noah, eku kou notok nyonunetab weritab chi. Amu eng betusiek chotok yekitom kobit maranet, kiamisiei ak kieisei, kitunisiei ak kikoitoi kitun. Akoi betut nekiwo Noah melit orit ak kimanai ichek akoi koit maranet akokes ichek tugul. Eku kou notok nyonunetab weritab chi. Ngekerchine kora ak kitabutab Taunet 6 koitet 1 akoi 8. Koitet 1 akoi 8. Kamwa eng yoto kole akingotoi kotokosit akingotoi kotesokis biik eng ng'ony akikisikyi ichek tibik, koker anyun werikab Kamuktaindet tibikab biik kole kororon, akimutyigei tugul chekilewen koek kwonyikwak. Akimwa Jehova kole mabortos tamirmiryenyu ak chi agoi, amu inendet ko borto. Eng notok anyun eku betusiekchik kenyisiek 120. Kimite nebilik ng'ony eng betusiek chotok. Ako keny yekingobata notok, yekingotuyogei werikab Kamuktaindet ak tibikab biik, kosikyi ichek lagok. Koek lagochotok biik chekinyikonen, chotok kibo keny, murenik chekitogunotin. Akiker Jehova kole oo mising tengektoab chi eng ng'ony, akole kabwatutik tugul chebo muguleldonyi ko tengekto kityo betut age tugul. Kiibwat Jehova kole kimatamie koyai chi eng ng'ony, akikas ng'wonindo eng muguleldonyi. Kaikas anyun. Ko eng yotok ko kikas ng'wonindo mising kakoro tuguk chekiyooksei eng ng'ony. Ako kingomwochi Noah kotech melit. Ko eng Mathayo ko kakonech Jesu kateunet kotom koit anyun betutab wekenyi. Kole ekeitu anan kergeitu betusiek chotok ak betusiek chekibo kap Noah. Betusiek chekimeng'isie biik eng tengekto. Betusiek chekimeng'isie biik eng atebosiek chekimokonyolu. Betusiek chekiyae biik tuguk chekamach kityongon. Tos ter betusiek chekibo kap Noah ak betusiek chekikere nguno? Kibwoti kele eng betusiek chekibo tai eng sigikyok chekibo tai kabisa ko mara kokikeikei. Ngiker tuguk che ndaking'eti biik alak nguno maybe boisiek chekibo keny anan ko sigikyok chekibo keny sikoro tuguk chetesetai nguni kokwong'e. Amu tuguk cheyoe biik kikoek biik chemamoke kiy sobet anan kikoek cheuo kikomeng'is kityo akolen amalia, kikosich chito kiy nelen amalia itone ng'o. Kikoek chito ngelelik, kikoek biik chemakase ng'alek.
ko kergeinwek chemi eng betusiek chebo kamno ak chebo betusiechu ko ne nekiyakse. Eng betutab kamno kekere kele kikikoch kerkong'et anan kikikochi kiamda no akobo imanda. Kikere eng kitabutab Petero 2 nebo 2 kaitet 5 inyoru eng yotok ko kiamda no akotelel akomwochi biik kosik akoal atebosiek kwak asikobit kesor kotom koit maranet akole nyone maranet neiwang'u tugul icheket chebistoe. Ko eng betusiek chekimite nguni kingen kele mite amdaet nebo 3 angels messages. Ko eng these 3 angels messages koyamu ng'ony tugul. Nikibo kamno kiamdochi biik chechang kounotok kora ng'ony tugul. Ko nguno 3 angels message ko kikoyam ng'ony tugul. Mi kikeboisie kurondok, kiboisie radio way, akot itu ole mi akot nguno, mi akot eng lesson kesomani komi. Ko eng notok kiit kityo neterchin eng nguno komelen kele betusiek chekibo kamno kibistoe biik. Lakini ku nguno the 3 angels message netesetai ko receptive biik anan toche biik ng'oliot mising, lakini eku icheket iuiti mugulelwekwak sine ako maimuchi koyan. Lakini chang cheiyoni mising, lakini eng betusiek chekibo kamno kengen kele ki kamno ichegei cheking'et ako kikas ng'oliondonoto. Lakini nguno eng chep 3 angels messages ak amdaet netesetai ko chang biik cheiyoni mising. Ko ne walunet nekiwal biik anan ne eng chekikas eng kamno ko kibistoe biik tuguk tugul anan amdaetab Noah. Ko eng betusiek chekimi nguno ko kase biik lakini makere kateunosiek chekiboru anan kateunet nekimwoe akobo tuguk chebwone anan tuguk chekere signs and chebo betusiek chebo let. Ko ngeleli chito koker tuguk cheu chotok. Ko ne atebosiek chemuchi keker kele ki atebosiek chekibo kamno ko atebosiek chemuchi kotesetai nguno. Eng betusiek chekibo kamno ko ki atebosiek chekiyachen mising, chekiyoe biik tengekto kimni. Kakeker eng yotok kele kiricreaten Jehovah kole kakikake tamae chi. Ko nguno akot eng betusiek chetesetai nguno komite kora moral decay anan mite atebosiek chemakochamu. Ikere murenik kotuni murenik, chepyosok kotunigei, ikere tuguk bariosiek cheyoe chito, bare chito kot kouo mamake kiy, kouo mabar chi. Kikoek biik cheyoe tuguk eng kinyala kotko makoiwei chito Jehovah nenyin, yoindet nekiyoe ng'ony. Tuguk cheyoe biik ko tuguk chebo kwong'et. Ko sobet nekitesetai eng betusiekab kamno ko ki careless biik, kiyoe kityongon akichek kounotok. Ak kiamisie akotunisiei akoyoe igorwek cheu chotok. Kou akot nguno tuguk chetesetai eng ng'ony, tuguk chekikooccupayan biik eng mising kotko makomeche koe biik ko katunisiet, somanet, tuguk cheiboiboi biik, cheng'e biik malik, one biik makarnatosiek akocheng'e tuguk. Busy chitugul, mameche kokas. Alak komatinye boroindo kou yekamwa Lilian kole imuchi komanyor chito boroindo akot kosoman ng'oliotab Jehovah. Ko kirwoket nekibo kamno eng betusiek chotok ko kiitchi biik, kiit maranet nekidestroen eng ng'ony tugul ipkong'et kamno icheket biik 8. Ko kirwoket nenyone eng betut nebo let ko kiboisie judgment nenyone kiboisie maat neiwang'u icheket kiptengekinik tugul ang datak kinyorchini kitabutab Petero nebo 2 3:10. Eng sarunet nekikisor kapnoa ko kitech Noah melit kou yekikamwochi Jehovah ako kikisor biik. Ko eng betusiek chebwone ko biikab Jehovah konyone Jeiso, yewek Jeiso eng banda nebo 2 nyikosoru biik cheikenisie, biik chekikas ng'oliotab Jehovah, biik chekikokas kateunet akobo kanetisietab Jehovah akobo sarunet, biik chekikokas the 3 angels messages, kiyoknotetab malaikaisiek 3, biik chekikokas kateunet akowech mugulelwekwak akosik. Eng betusiekab kapnoa ko kinyo maranet eng ghafla nekimakongen biik. Kingen kele kiyamat emet mising, kitomo kekas akot ropta eng kenyisiek chekikochang'a.
ko kiit kityongon ropta nekirobon akobwa beek chekutugul kola tugul ola ako maran eng wakati nekinwach mising konyonunetab Jeiso akine kou yemwoe eng kitabutab Mathayo 24:42 konyone eng ghafla nemengen chi kale mengen kotko mengen weritab chi mengen akot Jeiso betut nenyone lakini ingen Jehova inegei yetomo koit keker riranet kotokomi boroindo takitechin chitugul kosik ako betusiekab Kamnoa ko kikiwong'une biik bistoik tugul ko kikiwong'une beek lakini eng betusiek chebo let kotun kiwong'une bistoik tugul maat ko tuguk chekakerkeit eng yu ko ne chotok chekabit terchinet ko tuguk chekakerkeit eng yu koboru kole eng betusiek chekibo Kamnoa ko kimakat mising muitaet nekitinye Noah koamdochin biik kisich patience kimuita mising akotechin biik eng kenyisiek chotok kichang mising eng betusiek chekimi eng betusiek nguno ko nyolu muitaet akesich kora kou yemwoe eng kitabutab Petro nebo 2:3-9 eng betusiek chekibo Kamnoa ko kikinyor biik eng ghafla betusiek chebwone kora kotun kinyoru biik eng ghafla alak kosugunotin alak kochobotin ko ongeeku chechobotin konech Jehova sarunet yekiikas ng'oliondenyi kotos ichobot anan tos ibistoet tos ieku ngeleliot tos ieku nelen ngalia korok asawek kou chi obwoti nikitekso ak Noah kitinye kibunguet kole yanyoi manyayote ko kibwa biik kolen nyokokony kolechi Noah yatwech kurget eng betusiekab let biikchok kotun makomi ng'oliotab Jehova tun korwoe biik kimasi ak kimasi kocheng'e ng'oliot yetokomi boroindo nguno taikose keamdoi epchi iit ng'oliotab Jehova akisoman bukuit kilene bukuit neatinye abwoti ale ngap chitugul kotinye chitugul bukuit akomuchi asoman kitinye kelchin netya mitei emotinwek chemakichome kotko makichome iiboti Bible kou itinye kelchin netya itinye Bible eng koing'ung tos isomani tos lene bukuing'ung ngobirur ak Jehova kongoi tos mi chi netinye ng'oliot nemeche kotes Ameche ateben Eva eng Mathayo 24 koitet 41 koameche sikoelesan arap Marwa Pastor nelen tun boisie murenik aeng'u eng mbar kimuti agenge kebakakta age ng'oise kobokorisiek aeng'u eng koita agenge kimuti agenge kebakakta agenge koripso anyun amu mongen betut nenyone Kiptaiyandeng'wong ikimwa ile yani kechobokee akotun konyachech kou kap Noah kingen lakini koit konyachech betut nelen kameche amu kakeng'olole ko arap Maru tos ielesan yotok ile katepto ano murenichu kamito aeng'u mbar nyekemut agenge tos konyachech kou notok atyo kokonech Pastor Chemakar in verse nekeboru eng yotok. kongoi Lilian notok ko tebutiet nebo kamanut mising amu kikobit kanetisiet nebo kwong'ut nemwoe biik kolen tun kimuti biik eng oret nesisat in other words kekure rapture tos une tos imuti Jehova biik eng secret tos nyikimuti chito age kong'et age amune sikele kimuti age tos mami kapchi neimuchi koba tugul ak lagokwak kipsengwet kongoi Bas, so kotestai Pastor kowol ko kameche atoi ing oret agenge kenai kele kanetisiet nekikoboisie shetani eng ortinwek chechang kotieme komas kit nekikisir eng sirutik chetililen. Notok amune asikoni biik akoi rani chechang kole mitei betut netun nyikechore biik alak kenyisiek 7 korok amait koeke Jeiso kokakechor biik koba barak kipsengwet. Ikas kero alen tun nyorugei kanasetab Jerusalem nelel
ak biik kyik komwoe bichu kole bichoto kichorat kinye ko chechoroge ak Kiptayat. So matakonai betusiekab kenyisiek 1000 chemi kwenuni chemang'alale. Yeityo kole mitei kikochin yakakechor chundachun kenyisiek 7 kale kochu mitei ng'ony chu kotokotindoi nafas kotikamtochi sitokosik asiyep kowekse anyun Jerusalem nyokomut chekakosik alak kora. So yekakeker kuretab rerenet kakeker kuretab rerenet. Mami betusiek kikelen kichore age asitun nyiketikikitchige age. Wekse Jeiso banda nebo oeng nyokomuti kanisenyi nyokomuti kaniset nekakelelesonchi nechobot. Yeng'alale akobo ng'oliotab kobo korisiek oeng kong'oiso eng koita agenge. Kimut age kebakakta age komakichor asikwong ile ho kakimite akelen kaono elen achicha mamite ki neunoto. Kale chokunetab kipsomut chechorege kokale cheiriaket ako kase iriaket age tugul nemite kuretab asista. Yeityo ichek chemite kererisiek kong'etos. Ngeng'alale akobo ichek chemite okut komite icheket chemite rutos eng kererisiek chekisib koruiyo. Mite chekibek kokiyan Jeiso Kristo. Mite chekibek amaiyan Kiptayat Jeiso. Yeche iriaket ko yerutos tuwan kitokut agenge mite kaburinit. Kale king'et age kong'et age eng kererit kotkokot kenyisiek 1000 sikong'et eng etiet nebo oeng. Kale bo iman baibai inendet netinye amdaet eng etiet nebo tai amu mabou ine meet nebo oeng. Kone kasib king'et eng kitokuni. Kiboisie bukuit agenge. Yeng'oiso kobo korisiek keboisie koita. Keboisie koita bai keng'oe beek. Ying'aa beek eng koita bai kong'oe kobo korioni koita agenge kong'oe beek kekwany myet eng masin kekwany myet eng masin. Kitinye koita bai. Isiet nekiboisie ak isiet king'oe beek. Kemildoi psongik keyoe ne. Koroni bukoit nekisiyochi kotugul. Kiwenye kimasi ak kimasi. Wenye arap Maru wenye arap Chemagar. Wenye Lilian kimasa. Tos kiboisie ano koita bai ni. Tos kinyoru logoiwek chemechen cheimuche kowalech. Asiye betut nekache iriaket ko tos kimitei ko kakeboisie bukoit nekowalech ak keker Jeiso kesich tilyandit nemie. Koita bai nekiboisien ko tindoi chitugul. Noto amune sikele wasi sirutichu tililen amu tindoi chitugul koita bai. So ye tos keboisie ano neng'ung'et. Tos iboisie eng oret neiborun akobo logoiwek chemechen cheityin sorunet anan aja. Eng ichek chemite mbar, kimite mbaretab Kamuktaindet. Tos murenichu oeng chemite mbaretab Kamuktaindet chekikikochi korib akwetab Jehova, kikikochi kwai boisiet. Tos iegu otwogindet nemie nelen inye otwogindet nemie nekirib kaaneng'ung nyo am chebo akwatisiek. Tos tun ibote chotok kikekonech kebeberwek chechang talentaisiek cheterchin keboisie. Tos kikiboisie ano? Kurgani komeboru akobo secret rapture lakini iboru chobetabgei ne yetun kache iriaket kotos ichobot itach Jeiso konyon eng soet. Kongoi pastor testai eng yoto. Amache asomok kurgotik oeng eng kitabutab Luka. Kitabutab Luka 17 kong'ete koitetab 34 komwoe kole amwok ale turoitos biik oeng'u eng kitokut agenge eng kembounoto akimut age akebakakta age. Tun ng'oise kobo korisiek oeng'u kibagenge akimut age kebakakta age. Tumi biik oeng'u mbar kimuti age kebakakta age. Koitetab 37 akiwolchi inendet kolechi ano Kiptayandani kakimut koba ano. Kolechi ole mi musto koyumchingei oloto motong'wek akichek. Tos kale bukoit kakimut koba kipsengwet kuye mwoe biik kole nyekechore alak sikimut kong'et chun alake. Aja mosi komwoe kateben kole kimuti koba ano kolech aja ole mi muswek komine akwek. Kongisomane kitabutab Daniel 12 koitet 2 komwoe kole akong'etyo chechang eng ichek chekikoruiyo eng ng'ung'unyek. Bendi alake sobondab koikeny akobendi alake tewernatet ak chutisiet nebo akoi. Ngisomane kitabutab Tesalonik netai kurget 4 akitestai eng yo kong'ete koitetab 30 akwo akoi korekto akoi
komwa kole ak ing betunotok yeche iriaket kongetyo tugul chemiten buriek akoker Jeiso konyone yoto ikose korirchin chun koik ak tulondok kolechin otuchech ing nereknatetab arwet ko eku betunotok wasanganet ngetos chebo iman akimut koba kipsengwet kenyisiek 1000 kobek chu eng lilindo nebo torornatetab Jehova chemochobotin ko noto amune koib chu ng'atatek ak muswek ngisoman kitabutab Jeremia 4 kong'ete koitetab 23 ole kiaker ng'ony kiakoek karatia akimatokomi toritik ako kole kiakoek muswek eng ng'ony komugul ko kakoba chu kipsengwet koek karatia oli kenyisiek 1000 yoto kere tesetani kenyisiek 1000 kounoto ko togunot komie kele kakibesio bichu kakuyenyi ko kale imuchi komi biik aeng'u chechomdos komanung'otioto kosotio lakini makilen amu boiyotab kanisa boiyot kobun tikitinoto chepyoset akine acha ngo lagok komakilen amu bo kabanum chekobendi kanisa oba kuchoto ko kapchi mi biik aeng'u che choronok kabisa chemakibestos lakini ngot komaiyan Jeiso age koyanat age ibune chitugul kayaneng'ung ko kiboisie Jeiso kurganatak koborwech kole sorunet koui kolewen chitugul makisarun amu boiyong'ung anan makisarun amu chepyoseng'ung anan makisarun amu ankon anan ko komit ingot komaichobot ing'etu kong'et kolya eku muswek yun akomi motong'wek olin kokakimut yun koba kipsengwet kenyisiek 1000 ipkosiat imanda nebo Jehova kounotok mami kit nekelen nyekechorsei amu nyonunetab Jeiso kokale chotos tuguk tugul koboto karik eng betunotok kobate ichek chechobotin koker Jeiso kokakewal komuch koker torornatetab Jehova kobek yun akoi kowek Jeiso nebo somok sinyekeyai kirwokit awek maat nebo koikeny mami ole ng'olole bukuit noto amune kale bituchet ak iriaket kobolei kot kong'etyo biik chemi keringet orit yani obolatet kosir ki age tugul mami ole kelen wauge kolen chamoi kipsengwet acha kirkireni emet tulosiekab bilotik ak kalyelet tatyo kochotyo karik chemi ng'weny komele rahisi yoto malen nyekebune taban yo kechorowisi kele ho akile kakwo nderebaindet wendi karit inegei mami tugun cheu choto kongoi Ameche ates ing yotok ale ndakiu notok tamami amune sikonyo Jeiso the second time takai tanyone kochore chitugul kot kiemut tugul so amami ing Bible kongoi. Bas, kongoi ing kanetishet nekakenyoru. Kitun konetech tiendo mama nenyo kotomo kot konyo kanisa. Tiendo neitieni kelen kimwawech akobo emetab Canaan nemongen ale kakiakonai ane ako totomo konyo kanisa. Kotieni kolen Canaan Canaan nebo boiboiyet itechi biik Noa kele nyone maranet ako kimakas kateunet itechi biik Noa kele nyone maranet ako kimakas kateunet Canaan nebo boiboiyet ikitieni kekwony eng jikoni kekotieni ketyendosi lagok amakibendi kanisa. Nyanyoru kakibo kwong'ut kakingen kichobech akobo Canaan ini nekale Canaan nebo boiboiyet kale kiitechi biik Noa amakas kateunet kale kekure kimaran bei ako kaking'olole Canaan nebo boiboiyet neking'olole akoi rani keng'ololi eng betutab rani keng'olole Canaan nebo boiboiyet nekimeche kebe emet nekipkochop Jeiso komwoe atindiotab Sodom ak Gomorrah kora eng yu kele yekinetigei eng betutab koeng kasi kong'olole atindiotab Sodom ak Gomorrah ng'alek cheng'alale Evelyn kokergei atindionoto ng'alek cheng'olole eng Sodom ak Gomorrah kingen ole kiu atebetab Sodom ak Gomorrah ame kityo kemwa nokindo sige amu saishek kitabutab Ezekiel 16
Koitenyi ko kwartam ak sisit. Ezekiel tamanakula artam ak sisit ko mwae ngalyo nuni. Kale mwae no sorry anya kale mwae kiptayat Jehova kole kuya asabe tom koyai Sodom chepkameng'ung inendet anan ko tibikyik kou ye kiyai inye koboto tibikuk. Kale kero kimi tengektab chepkameng'ung Sodom, kitinye inendet ak tibikyik menotet, kitinye biyendo ak borotetab talbisto. Ama ikimit eunekab kibananok chematinye kiy. Ak kimendos ichek ak yae kit nekiweche eng taing'ung. Kale kiyaiste anyun ichek kou ye kiager ale nyolu. Ni ko kakonech kitabutab Petero. Keker nekakonech kitabutab Petero, ngisoman kitabutab Petero 2 komwoe tuguk chechang nebo 2 koit ang'wan akoi 11. Komwoe tuguk chechang chekaborune Petero ak tindiotab Sodom ak Gomora, koborune ole teptoi betusiek chebo let. Kale Sodom ak Gomora ko kikiet tengekto kou beek. Kang'ololwech kitabutab Ezekiel keker kora yekikere Sodom ak Gomora komakirwokyi Sodom ak Gomora keker kou yo kakikip tengekit nekosirei. Lakini kanyo mwoe kitabutab Ezekiel kole Sodom ak tibikyik komayae ko tengekto neu nekiyai inye yeng'ololwech rani eng betusiek chekimitei kele tengekto nekibet eng Sodom ak Gomora nekakas kele kikiyai betabkei. Sodom ak Gomora ko kibik chekimendos amu mokornotosiek kwak, mamakekei kot kibananok. Sodom ak Gomora kakiyai tuguk chechang chengesoman eng sirutik kekere kele kiakoek emet nekiya kotuit eng oretab logoiwek chemechen nematokoiwei Jehova. Kale kiakotung'e murenik ak murenik, kiakotung'e kwonyik ak kwonyik. Ngikas akot bicho kibwa malaikaisiek cho kibwa kobun kap Abraham sinyokobendi akoi Sodom sikokeso ng'anaset. Ikere biik chekibwa eng Sodom komeche koborye bichotok. Murenik chekabwa kobwane murenik kot konyono kot kolen akot Loti kaikono akot tibikyuk chemite koi chebergein kosir murenik kochek murenik. Ikere le tuguk chekikakwo tengekto koyai kamasit. Lakini kito nemwoe sirutik rani komwoe kole kit nekikayai Sodom ak Gomora komakergei rani ak nekikayai amu sirtoi tinyo kosir icheket. Eng oret age kokonech kole chekilgei inyendet irokei. Nekatiteikere atindetab Sodom ak Gomora kele kakiyachen bichu netya, iker yaitiet neng'ung'et neitindoi nesirtoi eng Sodom ak Gomora. Kale ibwatkei akiker ile yani ngoto kaka iya kosir nekikikure neya. Watya tengekto-ng'ung ngoto kaka ki Sodom ak Gomora ko kiit kerongyi maatab koik cheloldos kikipel Sodom ak Gomora kobek nganaset komugul amu tengekto nekimite emonoto. Ko ngoto kakasirtoi tengekto nyo kosir nekibo Sodom ak Gomora ko amune asitekesobtosi ak kikiwong Sodom ak Gomora. Amune siketekesobtosi amu rirgei nebo Jehova nekakon boroindo kokonin nguno akoteun kolenjinin kergei yeimite ak inai ile tengekto neitindoi komateker kibo Sodom ak Gomora ole inetegei. Kale tengektoab bororiosiek ko kimite yautik akomi bororiosiek. Ko ngiro biikab yautik ko kiakoibkei ak ichek koek icheket chetililen kosir biik alak. Ako kingoro bororiosiek ko kikere ko kiptengekinik chemanyolchin akot kipsengwet. Lakini kale sirutik kale lesson eng yu tengekto nekimitei koyooksei eng bororiosiek kale kokimokobor etunatet anan tililindab yautik koek kele kakatililen yautik kosir biik alak. Lakini kitengekkibitu eng bororiosiek kale kokibo sikobit konetegei akot akichek konetegei akichek yautik konai kole kaka une yaitietab tengek. Ngisoman eng Petero 2 nebo 2 kaitet ame kesoman lo kityo amu saisiek kole koite lau
kale agirwaki nganasokab Sodom ak Gomora kokabui kowal koek orek kale koyai koek kabarunet eng ichek chetoko kotepchei kuma iwe Jehova. Yakasile Sodom ak Gomora nikikikabui akepel koek orek ko kikiyai asikobit koek kabarunet. Matindiot nekinetigei kityo ngonboch, lakini atindiot nekinetigei asikobit koek kabarunet. Ngikas kele ale kou ye kiu betusiekab Noah ko tununoto kayaketab kenebesiekab kweritab chi. Kou ye kiu betusiekab Sodom ak Gomora kou ye kikikes nganasani ko tun kikeswa kene nganasani kyae koek karatia emoni. Kero kikes ak kikes pistoet. Lakini kotom koit yotok komi kateunet nekiteu nguno. Nekale kikikonas kateunet ne Sodom ak Gomora kikiyai ng'olyondoni asikobit koek kateunet, asikobit koek kabarunet eng ichek chemiten oret nemaiwei Jehova, asikobit konai kole katukomi boroindo neimuchi kobwonchi Jehova, neimuchi kometete kwakik kou kikurso Lot kolechi kokur tibikyik, kokur werikyik, kokur biik kolechi ongemande nganaset, komi kursonoto kikurse nguno kelen omong'une akwek bikyok. Kero omong'une Babylon, omong'u nekikurse Sodom. Komwa kaitonoto kole as kaitetab lo kole kabarunet eng achek kanetisietab ng'aliotab Sodom ak Gomora kikesu nganasana. Sito kokone kangikas ing yo kokale keborwech kole tuguk chebit kokabit asikobit koek kabarunet kateunet eng achek kiakorikyi betusiek kimite kokoshek chebo let. Kakonech atindiot kareleson eng yu nebo chi nekikure Nathan ak Daudi. Kale kiyokto Jehova Nathan koyokto eng kitabutab Ezekiel, Samuel nebo 2:12. Ngisoman 12 akitestai kaitet agenge akoi 10 kole ikose atindiotab Daudi. Kawo Nathaniel kab Daudi ipkong'ololji kokochi konete Daudi kalewenet. Kale kokochi kalewenetab biik aeng, Mogoriot ak Bananiat. Kale kole kimi Mogoriot nekitindoi kechirekyik chebo akwatisiekchik. Kechireknyi shat ako laitoriat neo. Kale kitindoi mamlaka tugul ko laitoriat. Kitindoi mogornondit tugul nebo chepkondok, nebo kechirek. Kale komite anyun Bananiat akine. Nekale kitindoi subendab kechir agenge. Subendab kechir ni ko kale kipkwale. Kale nyikwal ak nyokobai kou lakwet. Korutos tuwai korue ko arwetab kechir amu makimeche kobar koristo eng sang. Korue arwetab kechir. Kobendote tuwai arwetab kechir. Kobae arwetab kechir. Kale tun betut agenge kobit toot nekanyokab laitoriat nyokong'etin. Kanyor toot laitoriat Mogoriot. Kale ngeponyor toot, kale komato kocher arwetab kechir agenge nebo akwenyi asikobit koengchi toot. Kole oba oibu arwetab kechir nemite kab Bananiat noton agenge nakariboti. Kole nyikeeny asikobit koengchi toot nekanyo konyi. Koito ng'olol Nathaniel kong'ololjin Daudi komwochin atindoni konerai Daudi kabisa laitoriat kole ajakinye kimwoktekono kayai ng'olyon neuni. Yani ipkeibune Bananiat ak nyikeng'etin keeny nga Mogoriot kondo kechirek chekanyekwet. Kole Daudi ndane akoi yoto kora maitoritindiot kebare chichi kibare kikesu. Ak nebo aeng koek akot kowek artanato konyil 4. Kinyil 4 kowek lakini nyolu kebar. Ko eng yekata kang'etin ang yekata kataratindiot Nathaniel Nathan sorry. Kolechi Daudi kera anyun inye chito nekong'olole machito age inyendet. Kero komwochi tengektanyi kolechi inye ameche asoman koitet 12 koitenyi ko 5 ak 6 akasomanso. Koitenyi ko 5. Kalakilolyo mising nerekab Daudi akobo chichotok akolenji Nathan kou yesobe Jehova konyolchi chichotok kiyai kiyotok kome.
ak koyok arwanatok konyil ang'wan amu cheikit amu kimakotinye rirenet nyolchin kome ak kowek konyil ang'wan koite tisap kala kilenji Nathan Dauti ii chichoto kamwa Jehova kamuktaindetab Israel kouni kole kiailin iegu laitoriat ibo Israel ak yasarun eng eutab Saul ak yakonin kotab kiptayandenyu ak yakonin osotikab kiptayandenyu kobwa tegeng'ung ak akonin kotab Israel kou nebo Juda ak ndakika ng'ering'itu choto ko kiatesun tuguk alak ak alak amune anyun siisas ng'oliotab Jehova iyai kit neya eng tainyi amune kakikochas kilechi amune asiker mokoriondonin ak irwokyi amekereke korok inyendet ak tuguk chiyoe tengekto keleche eng atindetab Sodoma Gomora meker Sodoma Gomora meker mokoriot ak irwokyi meker chitab kokweng'ung ak irwokyi meker chito nemi kanisetab Jumapili ak irwokyi meker chi age tugul kerke korok tilyanding'ung inye ak Jehova ko ine kale sirik ak Farisai kale chombilik kale jo muti nyanjet kero kale ako okure alak kobwako kale yap koit ko kale nyoai koe kiptengekine konyil aeng kosiro kero kiyoe konyil biik alak konyil aeng kikonokik kiyoe tuguk chechang chekikinach biik alak lakini makikere notok kere kirwokyini sang kokonech ng'alechu koek kateunet asikobit kenai korok kele toune Jerusalem toune sobonwekcho nyolunot kituro tilyandinyo ak Jehova ak yo kituro tilyandinyo ak Jehova koek bo komonut kanetishet nekinetegei atindonik kikosirto asikobit kokonech notok kerikyi Jehova mising kosir ak ketech tilyanit tupchoshek ak kechopkei ak kechop alak ak ichek akobo unatet nenyone kit netesei en netebe nyigisen ng'alechak amu sikonyigisitu ko kakakile mokosyingei chi semisindab kutinyi nyumnyum ko kikemi kanisa wacheket chekikiib logoiwek chekikibe keib logoiwek Merkwete kebe onyekebe Kimugon kebe ola tugul ak kelumda kaniset kot ko rani kokako kotunen kaniset ak kowakta ako ng'ep kelen kewek korikyok ko kikoyesta lagok anan koyesta manung'otiot anan ko osotiot amu atebet nemi ko anan ko tuguk cheyoe cheingen cheng'ering lakini kikeuny akot eng kaniset ko ngap kotesetai tuguk cheboto ibetabkei ak tuguk chekiyoe chebo juljul cheu yo ngilen isisile boisionik kyai ni tugul ni komengen Jehova kole kyai uyo ilen kyawir aswa kipsengwet kyal kong'et tun ngait mwa olendo kingen akinye kingen kele kapsabto boyondoni nekikon karit nyi keboisie kapsa sikere kiba logoiwek chemiach inendet necham korate loudspeaker lakini ang let yu ko ne netesetai eng orit ini ng'oliot age ko manoto negei kityo mi kora tuguk chebo atebet kou menotet mana chi ko kakoberurin Jehova anan mana chi tinye tany lakini mi chito age nenyolili nematinye chego silen mami otile keamisie mi biich keyaste biich ak somset eng yu ko mana chi koitoi lakini oibirtoigei ngot ko matamimirie nebo chomyet neikere ile tupchet nebo logoiwek chemiachen nekikiyai eng itondab Jehova akine ko ngot komi ki neikere ile tinye nyalulnatet ko tos imuch itoret eng oretab iborchi boisionik chekiyoe sikesopcho amu ngap komi akine boroindo ne kitoreti chito lakini meborchini tuguk chekiyoe sisop anan ko kinde kityo yo isir kasi sikootin kityo lakini ilen angiwe nda ngap kenam mshahara chukuk tutikin kekonorun ko ngeikonor kekotkot siwek mung'aret ak atesyineun kiy sisop akinye
nikicham kelen ngebae kipkelat keteshin nebo mununwo ko ndetoret akine sikosop, lakini imache kotebi eng yu sikwame kityo chutok ako matya maite oi asibirtoigei ilen mi ot alake chengelen kekonop kusoin komeune olibo chotik, lakini makikonugei ketoret eng muguleldo neilen kona ko lakwet agenge asomeshanun ya tugul iboisie yu itoreto ko mutai kakosop notok isop akinye ko ngap ile aletyinigei rotwet mutai kakosop kotokoboisie yu ng'o ko tengekto nito ni korom nemi yu neimuchi ibirtoigei akilen katoretishe lakini ibirtoigei anan kwamin ng'atkong ile makosop kosiro ang mutai nyaut inendet kokeny ko une utok eng kasyaketab kei nekanyol kisyaigei. Kongoi mising Mchungaji. Kalechi kitabutab Juda mut nekaitin yu ko 5 akoi 8 ak nekobo Petro nebo 2 komwawech kolechinech marire Jehova nganasok kikia kobistoe. Ngikas obo nebo Noa nebo maranet ko kikituch biik 8 kityo. Pingishiat ngap kole chito pare Jehova bichu tugul chu kikesungunyut ak pingishiat kalia kinget biik 8. Nganasetab Sodom ak Gomora ko kinget tawakwe angwa kimong koek lot ak tibik kityo. Kotos emoni wendi komosto eng tengekto kotos tun kele ongerire amu biik ketechu kale ikesugei emoni koikike Sodom ak Gomora kobate ichek kikitonon ng'oliotab Jehova akoi kakesunet. Chamwa amwa ng'oliot agenge Oi. nekameche ketebegei tugul. Kang'alale talbisto. Mongen ale une kakeit eng ng'oliondonito bo talbisto. Amu nguno ko maya mokornotet amaya talbisto. Kobate ingot ko mutai kiborye tuguk chebo lelestab emoni ako mi chito neikere man konyolili. Kit nekameche ateb ko kale si otoreto eng yutok. Nga koit ateb age nekaterit. Nguno ngap komi chi nekanyalilat komnyanat amatoret chi kinyoi komnyoni. Lakini betut yeme kwarambe nekiyoe kesanyani milionisiek. Asikeibune sandukut akeae tuguk ng'isiat chekikwong'e kele kakile decent burial, decent send off. Yani kale meche keai saisere nenyolchin. Ko kameche ateb ale nyolchin saiseret ang'amut yu komnyoni kolya manyo chi nyokotoret. Kalya makitoret chi nenyolili. Kotko nguno ngelen kele kichongoni chebendi sukul biik eng somanet kobet chi nekachangan. Lakini yekait amisiet ak tuguk chekiboiboegei chebo betunotok kobwane karisiek ng'isiat chebo kwong'ut akeib kokeal karisiek ng'isiat chebo masishi ichegei korok akoroito nekichuti. Yani nengikwong'e ilen yani rabisiek chekiboisie kichuti tukchotok ko kameche ateb yuto sale ne atebonin kimaketinye akot olikinye kimakwendi chi akot ipkorirei akwamis kikibendi ipkeririo akeba gaa. Ko ano koroi konyokoit nekeyoe ku harusi kabisa neo kosir ako mi chito nekonyolili lakini taikayat nebo let yeme koit biik chemeng'en ile kabun ano. Ameche atoreto yuto. Kongoi tebutyono ko mite tiendo necham achame ko nelen nipe zawadi yangu ningali hai kono zawadi nenyu kotosobe mekany tun ndakasis akaru ing that silent bed inyo akinyiloswo kokas biik amakase. So kito neu noto ko kit neime biich mising iman. Kaikai ketechi chito akemwochi ng'oliotab Jehova kotokosobe akeamdochi asikobit kokas. Ako ngomi chi neimeche ilechi kongoi imwochi nguno amu mengen mutai. Ko ngomi chi neimeche itoret nguno itoret nguno matigen mutai kakosis ile kimie chichi kiyaiwoni amakokase chicho sinyen ngimwochi chu koite ne
ngimwochi biik cholak koitene ko ongesich atebet nekararan ne ngo kaun chi kiy nekararan ngo kaun kiy nemie imwowo kongoi ngo kemeche ikono kikono nguno kotasobe amu mutai kakoru chito eng yo ngunotupche angot ngo kosirgei osom kenyoetab kat mekany mutai kakosis chichoto ile amami sinyen betunoto kakoru chito mami chi nelen koya chichi nyikemwochi kokororonen ongesich nyoetab kat ngomi chi nemeche kemwochi ng'oliotab Jehova share now ngomi chi imeche imwochi chito ilechi kongoi amu koyai ni eng family nenyo kiyai ni imwochi nguno matiken amu nginyimwochi kapchi komut komami kongoi Oi, kaki ng'alek cheechen choto. Maya ke celebraten. Sobetab chito kele kako komeng'is agui kenyisiek 100 keboiboitu akitorori Jehova amu kenyisiek kikikochi akesoi Jehova kele kotokokonech akichek kenyisiek chemi. Ko lakini kebeberta nebo komonut neo kotos iselebreten nini kotos kechamban koimete chun tugul atya nyiselebreten eng let. Lakini ngokikiyai kebeberta nebo let olin tugul olin kiro chi nenyolili kokaitoret, kiro chi nemeche sautik kokaisochi, kiro ki neitindoi itoret nenyolili. Ko ngap koit nekakoru oriri akichek eng oretab rirek ko kaiyai kebeberta nemeche kipsengwet kele kitoret nekinyolili, kibirir ak nekirirei, kiyai kit age tugul ak nekiyai. Lakini shida nemite kityo konung'no ko ye kitebi kele chepto ye makitinye anyun kiy kami chito sipitali kamelabate emergency kole chito age mandoi mwaita karinyu akende silingit neimuchi inde mwanik asikobit kelabatechi sipitali. Lakini mutai ko inye nenyendoi mwaita akikonu karit koibune borto kenyorchin rani chengekende mwaita koibune borto ako amut imuch kome chito nga soiyo nekakile kamyoni kakile kele kere mami mwanik lakini kakome kole chito kale ngalabatat anyorin chebo mwanik ibe borto kwa mochari kakale malabatat kekosobei mutai kakoek biyoto amu ndangalabatat kekosobei kota koseru sobondo akikochi boroindo kotokosich tilianit ak Jehova kosiaigei. Lakini kemete notok atya nyiseru nekakome akimete netokosobei ko notok tuguk chemeche kesiaigei aketebe kele tos nginyikeyoe final send off nebo chito ko kikiyai kebeberta nekinyolu eng betusiek kikibo tai akoi yutok kurwera. Ameche atesyi eng kitabutab Mathayo 25 koite 43 akitestai eng yo akoi 46 ale kiyoto akimait otaja kiamiach ngor ako kimaolakseiwo kiamyoni ak eng korkoret akimaobwa okero kowal anyun akichek akole Kiptaiyandani kikikerin au koamin rubet anan melel anan koito anan imiach ngor anan imyoni anan imi korkoret ama kiboisheun kowalchi anyun kole amwowok iman ale kou ye mawochi agenge eng chu mengechen eng tugul komawoyoiwo. Konoto agere ale kasarta nekitindoi ko nguno mayekakokeskei chito. Kongoi. Karibu Pastor Nyalilei akitestai eng kebeberta nerubei. Kongoi eng tebutiet nakateb Pastor ak ng'alalet nekaing'alal ak chekakong'alal ak koek tugul ko tuguk cheyookse eng kasari ak betusiek chekimi. Kit nekateb Pastor ko nobo talbisto ak kachaunetab kei. Betut netokosobe chito komakitindoi boroindo ipkeker angot komyoni anan ipkekaikai ak keng'ololchi. Ingen kotokosobe chito komuchi kowal kiy eng sobenyi inging'ololchi. Nitok kobwotwech kapkirwok. Kapkirwok amu ng'oliot nong'olole nguno ko kirwokindet nebo ng'ony komugul. Let nebo tuguk tugul kotun kenyoru chito nemwoiwech ne Jeiso ko inendet ko kirwokindet nebo iman nemamwoe lembech neingen kabwatutik kyok
ak kirwogutikwok, kirwogutik chekitindoi en betut. Kebwotwon nito kele iman kamakoya kou ye kamwa Arap Maru kele kakosirto chito keyochi kit nekararan ak kekonor ole kararan. Akot komi kasarta nebo matindoi koret, ko betusiek chekisobe chichi komomi chi nekichangan anan kokonkei kwolchi koret. Ako betut nekakosirto chichi kele ara kikonore ano, kele ngeolchi koret ak ketekchi kot lip korue eng koskolen notok agenge komakotindoi sobet, kotindoi sandukut ako mutai kekonorchi mbaranatak. Keal mbaret eng betut nekakome chito. Ak kinye kosobei mami chi nekibwat. Ak kikile chito koib chitugul melektonyi. Tuguchutok ko tuguk cheooksei. Kameche amwa kito agenge ale amu kikebe ak kikebe choronokchok chekiboisiei tugul eng kutuswek cheterter. Ingiwe nguno olimbo lem komi lekeoitoi masishi. Iwe olimbo kapkogo Kamurgelda komitei kora lekekonortoi biik. Keba Mombasa kou notok. Ko amu kikebe kebeberwek cheterter ak ketindoi choronok chekiboisiei, ko kiketyem keibu tuguchotok ak keibchigei achegei. So ko eng betutab masishi kele teta nekotindoi boiyononi agenge anan ipkeal kirgit neo kele manyolu ipkeal bendo, kele kirgitab boiyot neo kabisa ko ngomatindoi ipkeale. Igere kechonganishe nebo kwong'ut ak keal kirgit nekiame, maame agui lakini neamisiei ko icheket chun, ako icheket chemwoe kole achicha nyolu kerib boiyot kouni. Kimailach suit kosabei, lakini kakikwerchi suit kabisa ak tai ak shatit nelel komi sandukut. Mengen habari ak kakende sandukut kou notok. Kamakoya. Lakini meche ketebegei kele ne kiy nekiyai ak kinye kotokosobei chichi. Kirwoget nekimiten tai netun kowolwech Jehova. Jehova neingen sobenyo, kame kityo inatetat ngoliot age nekakaketeb eng yo akobo ngoliodono kilen tun kimuti age kong'et age. Atindiononi kokiyaak eng kenyitab 1830. Kimong chi nekikure John Nelson Darby nekisir Bible nekikurgei Scofield Bible Reference, ko Bible nekit keboisie eng betusiechu ako Bible nekikiprinten. Kabwatutikab John Nelson ini kotindoi kanetisiet nekinet biik netindoi kebeberwek oeng chebo nyonunet nebo Jeiso. Ng'oliot nekang'alal chichi kekure John Nelson kokale mitei betusiek kakon kanetisiet kisanyit kocheng ak kokaikae biik. Kole tun kiunye biik eng stagishek oeng. Netai okere nganasochu kitindoi cheechen cheu New York eng emoni bo America ak nganasok cheechen cheu London, nganasok cheu Lisbon eng Portugal. Nganasok cheechen komwochigei bichu kokaikai biik eng Bible nenyine nekisir ak kanetisienyi kole ongen ne tuguchu tugul chu kotun kemutech korok keunyech eng kenyisiek 7. Ya keunyech eng wui, mamwoe kole kimutech kipsengwet, kale mitei lekeunye biik lekikochob Kamuktaindet eng kenyisiek 7. Yebata keunye biik kenyisiek 7 eng nekisile secret rapture, ko yebata ketesetai kenyisiek chotok 7 kobite betusiekab ng'wonindo nekikure tribulation. Tribulation ini kobitu ng'wonindo nenyorchin ng'weny ak kebir ng'weny, kebir meet, kebare biik, keketi biik ak keng'eme biik. Ya kebar biik kelechi kabisa kong'et kole kale kemong eng keringet kaikab kekonorenech yekebata kenyisiek 7 ak kenyabar anyun kale ngeker kabisa kekere nganasetab New York makomi chi. Keker olimbo Lisbon Portugal komakomi chi. Keker Nairobi kele KICC nikonye nekochimi yun komakomi chi.
kale kechapan nganasuchoto kale ngeker nguno ngeker Uasin-Gishu ak keker mbarenik ab Uasin-Gishu chekibo chumbek mokomi chi kale kenyapan kele kole chito kityo kong'ete ketinin akoi ketini ko nenyu mbarani konyapan tuguk chemi amu mabetyo tuguchoto kakaikaet nebo konetisiet nebo secret rapture ko kikocham biik chechang kosup konetisioni eb lembech nebo Nelson ini eng kabwatutik chi chekibwat eng Bible nenyi ak konetisienyi kale ng'olyon neo nebo komonut eng ng'olyondoni komi kii nekekure pre-trib tribulation rapture eng orani ko konetisienyo ko kekaikai biik chekakonyolso ak kakonyor kaimutik konetisiono akobo lembech mabo iman eng kapkirwok nebo Jehova ko kanyonji Jehova Abraham koyok malaikaisiek oeng tokyingei malaikaisiechu kobendi kokere nganaset nebo Sodom. Sodom ko nganaset nekiyotebwet nekilewen Lot akinye komong Lot ak Abraham komong'une emet nekibo Ur nekibo Mesopotamia kotokobirgei akotobit polotet kolechigei Abraham ak Lot ngilewen iker murot katam awendi murot tai kolewen Lot nganaset nekibo Sodom ak Gomora nekikararan amu kimi beek ako ki nganasok chekikororon kosis Jehova eng kipsengwet kakeker Sodom eng tengwogik eng kaimutik chekakomwoiwech kiboitinik chekaba tai ako tengekto nekibit tengekto neooksei tengekto neui kobo malaikaisiek ab Jehova kokur Abraham icheket amu kibor Jehova eng ung'otiet ako tokyingei konyekwak Sodom ak Gomora kengem kokotokomi oret kolecho kakonon makatiat ak aunwo kelyek amu emet nekibunei kong'atet kobwa bichu koyan iman malaikaisiechu koaeng eng oretab kergeindo nebo biik kwomisiei ko ngiweke kitabutab Taunet 18 komwochigei Jehova eng bichu kole kakoit kasarta nebo let eng Sodom ak Gomora nemawendi arire ichek kale king'etyo anyun bichotok koba eng yotok kotokyingei Sodom ak yu Abraham koamis icheket akile Jehova eng koitetnyi 17:18 tos aung'e Abraham kit nomoche ayai iro kabwatutietab Jehova ingen Jehova kit nemoche kwochi Sodom ak Gomora koyok malaikaisiek oeng koek baorinik kong'et malaikaisiechu kobun oret nenekit kotab Abraham koker Abraham bichu kole bichu komo biik buch ma biik chocham kobendi kila bichu kong'ete kamuktoindet ako keyok Jehova kotindoi amune kochopchi kit nekiyome amu kiker icheket tugul neto kobor ayebindo Abraham nebo tokset kole Jehova maung'e chichi amu kanyokoamis bichu kakwomis kotokyingei banda kobendi Sodom kole Jehova inegei eng kabwatutikchik tos aung'e Abraham ini kit nowendi aoe eng Sodom kibwat Jehova korok mi Lot netiliet nebo Abraham ak kwondonyi ak tibikyik oeng kot kebendi keng'eme Sodom ak Gomora kelyochin bichu tilyonutikab Abraham kole Jehova awendi amwochini Abraham komwochi Abraham tapkomwochi Abraham kole awendi ang'eme kotoi kokoikois Abraham kokaikai Jehova akobo biik chetililen kole tos kamuktoindet nyo ingisomanate kot komi biik konom chetililen kotos ing'em nganasani tugul kokakoit kakesunet ak kakobit yaityet
kole Jehova achicha ngomi konomu koiku choto kerichek ak sakitiek cheribe bichu alak mong'eme kotokosis Abraham kole ngoit maite konom koek 20 tabi 20 ko kamuktoindet ko tos iste kirwogutikuk meng'em Sodom ak Gomorra kole Jehova kot komi 20 koiku tiseiwek chetisei eng kanaset komang'emak mong'eme tab kole ngoit Abraham angomaite koek kokeny akoi 10 tos tami 10 chetililen akobo iman kamuktoindet ko tos ing'em eng kanasetab Sodom kole Jehova acha mong'eme koek akoi 5 tab kole ngoit Abraham angomaite 5 chu kaker Abraham Lot koker osotionyi koker chepto ak tibichu koaeng tab koit ko 4 ako makimnene kocheng'e sokwo chepyoset kochunda sokonge somoku koker Jehova kole oyie koker kole ngomaite kora kole Abraham kakoit matakoit bichu kaguk chekemwoe irire amu inendet ko kirwogindet ko ngisoman 18 kaitab 25 kai ing taunet komwa ng'alek cheu chu Jehova akamwochi Abraham inendet kirwogindet nebo ng'ony komugul kale ingoloit eng inye iyai kit neuni ibar chebo iman koboto cheyachen sikoike chebo imanda cheyach ingoloit eng inye tos yai iman kirwogindet nebo ng'ony komugul tos yai iman kirwogindet nebo iman garir Abraham kole ngoloit inye kamuktoindet tos iyai yaityo ibar chetililen koboto kiptengekinik ingoloit inye tab kole koker muguleldab Jehova kole inyendet kamuktoindet ko kirwogindet nebo ng'ony komugul eng yautik ko kitindoi kirwogutik oeng ngikas kutitab yautik tugul kicham kirwogundoi biik ko kitindoi kirwogutik oeng kirwoget netai nebo yaudik ko kikikure mishpat eng icheket ko kirwoget nekitindoi imanda nekiyoe iman eng kirwoget nemakimwoe lembech ngakekas baornatet nemitei akakirwokyi lelutiet nebo chito ko chito nekirwogindet neirwochi koteleli eng imanda komeche kwa imanatak makikochin kiy nekiberberi amu kirwogenoto kirwochi kirwokyin akine kirwogindet neirwoksishe sikobit katar kirwoget kele ba iman kirwogindet nekirwochi korwokyin kiptengikyot nekaketil kirwoget akobo inendet eng yautik ko kinome kiyoto konyikisit nebo kung'ut eng kamugulelwekwak kele kirwogindet nenome kesit age tugul obwoti atindiot nekibo Jethro kasis Jethro koker Musa leirwoktundoi korwochi kong'ete karon mi lain biik nokosirgei ak chepyoset komakokeregei ako mi lain kole pcheapchei chepkonom kotar kesit age amu kitebi biik laindap koimenchi koruiyo yotok amu makitar kesit nekibo kirwoget mi chitab chepyoset kora taweksei kane komakitar korokoni mab kebaregei kokeny akemeche kirwogindet kotar wei kirwogutik chekibo yamutik ko inendet ne kirwogindet konyolu korok kirwokyi sikobit korwoch nebo iman nebo aeng eng yautik ko kitindoi kirwoget nekure mishtim eng icheket nemwoe kole inendet ne kirwogindet neirwochi komeche kobarta imanda sikobit ketoror kirwogindet inendet sikwai kakwai kirwognotet kosulda kele ba iman kirwogindet amu mabut ng'atutiet ako mamasta eng kirwoget nekamwa ko inendet kirwogindet nebo iman
areyokchigei Jehova Sodom ak Gomora. Komwa en kamosomok tisap kale moyoe kamuktoindet Jehova agoi koborchi ung'otik mautikchik. Moyoe Jehova neoe ng'wony. Kimwochi Abraham. Moyoe Jehova kot koyokyi mautik. Keyokyi mautiot Abraham akolech wendi keng'eme Sodom ak Gomora. Makomi kiy netokowoloksei. Teleli Jehova ko kirwogindet nebo iman. Len setani tuguk chekoyokis eng Sodom ak Gomora koyach. Ole setani Jehova ai kit neimeche ak ing'em. Eng kebeberta ini kole Jehova atindoi biik tutikin cheameche kosorchi somok. Amwa kole kikuskong chepyoset nebo Lot akoi ng'unyuk akoi rani. Ng'ang'utiet 14 6 akoi 7 komwoe kole kotomo koit kakesunet nebo ng'ony kou Sodom ak Gomora neking'ololji Abraham ak ketechi Abraham ko kirwoget nooksei eng malaikaisiek somok. Kotechin ng'ony eng malaikayat netai, malaikayat nebo oeng ak malaikayat nebo somok. Malaikayat netai komwoe kole oiwe Jehova ne kirwogindet nebo iman ako konyit inendet amu kakoit kakesunet. Nebo oeng komwoe akole Jehova ini ne inendet ko laitoriat omong'une akwek tugul Babylon. Babylon ko ng'ony nekikobutok eng atebosiekwak. Nekakekas eng kanetisiet nekabo tai kele ng'onyuni rani kokowalak kokotungei murenik kokeboisie ng'oliot nekile LGBT akotokotesetai tokomong'u alake. Katunisiet nebo murenik, katunisiet nebo chepyosok, katunisiet nebo biik chemi, katunisiet nebo biik ak tiong'ik ak kikere chito kole no boiyonyu no. Tab iker boiyonyi ko seset. Kolen age ni ikere chepyosenyu no, tab kole koker chepyoset ko korot age nebo tiony. Sikere ile kokomildagei ing'wony ipkoit betusiek chekibo Sodom ak Gomora chekiche. Ko kirwogutikab Jehova kobo iman amu mautie Jehova biikchik chemite ng'wony. Ko kirwogetab Jehova nemeche sikekas eng tai koyoe Jehova kirwoget kosoru ng'wony. Amune sikotele Jehova ko kirwogindet komeche kokaikai mugulelwekyok kesiku ketebe imanda. Singirwokyin Jehova oindet ne inendet koteleli eng betut kemboi ak bet akole mabea iman Jehova kikonam biik alak koberber ak komut eng oret nemaba iman. Teleli oindet eng yu kokere le boisionikyok, kere tengekwokikyok ako eng iman kongen setani kole ibunoti ano. Ingen kabisa setani kole ngose setani kabisa ngoker kemboi kokere biik chebendi kemboi akokere tengekwok chebo bichotok. Nengiman kirwoget ne kirindoi setani kokere atebenyo kelen Jehova ker anyun biikuk. Ker biikuk lebetitoyo. Ngobendi kamaiyo, ngowoitogei kwoeni. Kirwokyin Jehova oindet kolech iberberech eng yoityetab kabanut. Ko eng yu yeteleli Jehova komeche kobor Jehova atebenyi nebo iman. Meche kobor Jehova leu inendet. Kotomo konyo Kristo nebo oeng nekomutech kipsengwet komi kirwoget nerwochi Jehova akobo makityongon ichek chelustos akong'ololwech kole achek chekisoptosi nguno kotokomi boroindo amu kure Jehova ko kirwogindet kotikoni mugulelwekyok kemete oratinwekyok kotekesoptosi. Yenyone meet komaiwole kiy. Ngonyo meet rani imee ako maisiku komakomi sikunet eng meet. Ngonyo meet nguno iwendoti akot ing'ololi akot imwoe siku kotomo kobit tuguchotok. Mengen betut ako mengen sait. Ko amu kirwogindet nebo iman kokonech kakaikaet kele tun katelel Jeiso eng kapkirwok nebo let akotelel setani kou betusiek chekitelel eng Job akolech angen ale mami chi eng emoni kole Jehova angen tiemchinyu ne Job. Kole setani awendi kimasi ak kimasi eng ng'ony
koe kirwoget. Imute setani kapkirwok nebo Jehova. Ko Jehova nekirwogindet nyo, ko sarunindet nyo. Jehova nekirwogindet netun korwokwech ing yoitwogikyok tugul, konyolu ing kirwoginoni koba iman. Singoteleli komwoe kirwognotet nenyinet, komwoe kit nebo iman akobo achek. Amu kakenyoru katiaknatet akewalake akesiku akekochigei Jehova. Inete nitok mugulelwekyok kele kirwoget netesetai ak newendi kosuldoi ko kirwoget nyo inye ak ane. Une boisionikuk, une atebekuk, une kristianateng'ung, tebutik chenyolu ketebegei eng betut age tugul. Une sobonwekyok ko kebendi kanisa. Tos kanisa neiwendi kobortoi lilinotok ing muguleldong'ung, anan borto kityo nemi kanisa ak atebet komite sang'utab yoityin. Ngokerin setani iwendi kanisa ak kokerin setani iweksei gaa, koune sobeng'ung? Nitok tebutiet nenyolu ketebe ko kristianik ak kayonik chebo Jehova. Amu teleli kirwogindet eng nyalilda neo. Nekamwa ngolen komwa kaineng'ung kotokotoptobeni amu kere atebeng'ung nemalit. Kirwogindet nyo nebo iman kirwokyin inendet ako mameche komwa lembech kowaitech kebe kipsengwet ing oretinwekyok chemabo iman. Meche tun kakwai kirwokik nebo let ketindoi iman nelen Jehova angotorwokyini chichi kobo iman. Ibwotwon nitok atare atkinye kewechin Daniel keringetab ketunyik. Kole laitoriat Darius katebe kolech tos kamuktaindet neribin? Kole mamake kiy amu angenkei ak angen tilyandinyu ak Jehova. Kou notok akinye choronok chekibo Meshach, Shadrach ak Abednego kakiwirchi maat Nebukadneza. Ko ngowirchin maat kole angot masorwech kamuktaindet ko nematiny kebendi maat. Kitelel Jeiso ing kapkirwok akoik inendet kirwogindet nemi maat orit. Ko ngole kewirchin maat murechu komi kirwogindet komi maat, ko inendet tayari neimisi maat eng maat. Jehova kobo iman ako mamwoe lembech. Kongoi. Pastor karibu. Kebeberta nekikowakune amu sait nekokwo keng'olole ketisine yo kemetochi pasta. Kanyakoit boroindo nebo kirwoget nebo Sodom ak Gomora. Kokale Jehova moae kiy age tugul amamwochi kiboitionyu Abraham. Kou noto eng kitabutab Amos kole moae iman kamuktaindet kit age tugul amamwochi kiboitinikchik chemaotik. Ako katyem Abraham eng yutok kosyai kole amu kole awendi ibokere ngot koteten kekwogik rirek chekokotokos koit olin. Mi boroindo nebo kasyaget, mi boroindo nebo kirwogetab weng'et. Amune sikomakak ng'olyondonitok ko amu Jehova kamuktaindet kobo iman. Ako kimwachi kole maimanda negei kityo nebo ng'atutiet. Ako kole it has to appear to be fair. The judgment is not only fair, but it has also to appear to be fair. Amu imuchi koba iman. Lakini ngot ko matagu ing kabwatutikab biik ak yaet komugul kele ba iman, komatin koba iman, ko ngot ko makere biik kole iman, kong'ung'unydos biik. Kimuch eng taunetab kabutet kokuskong Jehova kokere masiek tugul nyoyu kidogo akwalake in setani akole ako komot agenge yani nengwan tap kelen kele kikobet koek temburyet ko kitaborokse ako kitaiman lakini kitamata kelen we ngotke
Alaguna na nanganin iya ina ile saisere. Kigen Jehovah kot koker ng'ony komugul konai kole bo iman Jehovah. Embuch konyigisitu. Alakitu ng'ong'et boyot age kakoim kijanayat is. Koim kabisa kijanayat. Ipkolen kole momi oret age nyokotal kole kop. Kokoromit kochirit ng'etet kabisa kochile konde kong'ile ngait kurgat kole nekit komanda awai kijanayat kole pray for me. Kole kanisa tang. Igroriot. Kowek kityo boyot kole masata bolyojini awai kijanayat kole yo soiwo. Kike kole kibendi olimbo bathroom ako ngipchewekse ng'olit ak kilal kasit. Ko kiet kotonon ban matakwai kiamus akestakan. Kele yo soiwo ya kasit ole kibendi. Ko ndakikarir setani kakuirchi kibachou. Akolo yo soiwo kiome kasit. Kongomawek inget isile ho. Kakikere komondoi king yu. Tos pa iman Jehovah yeityin imanda ichek chekimotinye iman. Tabutab Romanik. Mache kesoman kurgotik chemiu. Netai ko kitabutab Romanik somok. Mache ataune kaitetab 23. Kokale yotok amu kikwai tugul tengekto maityin torornatetab Jehovah. Ak ityin imanda ichek eng nyoindo eng katiaknatet nemi Kristo Jesu. Nekinde Jehovah koek kabtisisiet eng kayanet eng korotikyik asikobit kibarta imandanyi. Amu kajundaetab tengekwokik chekikasib keyai eng muitaetab Jehovah. 26. Amu kabartaetab imandanyi eng betusiek choto asikobit koek inendet nebo iman akoek inendet neityin imanda ichek chetinye kayanet eng Jesu. Ngot ko kikiityi imanda buch, kotos pa iman Jehovah koityi kiptengekyot imanda? Tatyo kole setani kakilya kesungul no ak Musa nekikimi tuwai kebore Misirindet ak ketub. Kokawet ano kipsengwet kekercho sang ane. Ang Samson, ang Jebanum, ang Anum tugul. Pa iman Jehovah yeityin imanda ichek chekimotinye imanda. Kikiboisie or neu ne? Tos kikiboisie or nebo juljul asikekenen alak chebendi kekerchi alak timin. Kokakikur kipsengwetisiek ak keyat bukoisiek keker ngot koba iman Jehovah eng oret nekiboisie sikesoruneni anan tos kikikoito chebo kakaikaet. Tos kiwaita chi ing yo kole anamchu akiker olin. Ko yutok ye kokurso kipsengwet kokur ng'ony tugul asikobit koek Jehovah nebo iman yeityin imanda ichek chekimotinye imanda. Ne nekiyai kipsengwet eng kitabutab Daniel 9. Daniel 7:9. Komwoe yoto kole ak yaker kot kinde ng'echerokab laitornatet akotebe ng'echeret inendet nebo keny. Ilelach ngoroik chi kou theluji ako sumek chi kororik chetililen chebo kechirek. Aba ng'echeret nyi nebo laitornatet liplipinetab maat ak maat nelole cheptirokyik. Ak ibit ainet nekiu maat nekimong'une tainyi akoboisiechi inendet elipusiek konyil elipusiek 13. Ak yaker eng ng'ong'utietab kemboi akero kinyo eng bolikab kipsengwetisiek age nekergei ak weritab chi akonyo ole mi inendet nebo keny ak kikimut inendet sikobit korik taitab inendet nebo keny ak kikochi inendet paunatet ak torornatet ak laitornatet asikobit koot inendet biik tugul chebo bororiosiek tugul chebo kutuswek alak tugul. Paunatenyi ko paunatetab koikeny maikesugei anan keng'em laitornatenyi. Manangwan asoman 22. Akoi konyo inendet nebo keny ak irwoch akobo chetililen chebo inendet netoror mising
akoit betut nebunjin bounatet biik che tililen. Kale kyoker kot kit ne ng'echerokab laitornatet ak keng'any bukuishek ak keng'any bukuit age ak kirwokyine icheket tuguk chekikisir en bukuinoto. Kale ang'et akere nekabun bolikab kipsengwet ak kochorgei konyo akoi yutok mi inendet nebo keny eng taitab ng'echeretab laitornatet ak nyokotonon eng taitab chutok asikou okiliot netononi eng taitab judge kobor taunek chekikitor ak berutikyik ak koai kakaikaet nekale eng kitabutab Sakaria, kale kitonon Sakaria eng taitab kabtisisiet ako katonon setani kokirinda inendet. Yaani kangong'ololi mi kwan ako mi Jeiso ko okiliot nebo chebo iman, kotononi setani eng komosta age ko Joshua nemiu, ko tononi Joshua ko tisindet neo. Mi setani kong'ochei ako stokoni, kotononi Jeiso eng komosta ni ko okiliot. Ko ngikakotar setani kotwek Jeiso ko malaikayat ne okiliotab Joshua. Kole ngokerengong Jehova setani tos mamecheitani nekakinemune maat. Tatyo kole iman kiptengekyot amu ilochi ngoroik chemi simto nebo cholwok. Tatyo komwa Jeiso kole orekune ngoroik ak kolokyi imandanyu amu kikosik, mi kainenyi rubeitab eunyu amu tengekwokik chekisik. Tatyo koyana ae karwetab kechir nekikoyakta besendab tengektanyi. Kounoto totononi Joshua nekata achek ko tisindet neo netononi akobo lagokab biikyik, ko tononjinindet nebo achek chekiakiyan kilokyi ngoroik Joshua chebo imanda nebo Kristo. Kounotok boisiet netesetai eng yu eng kabtisisiet nebo kipsengwet ak kotini nebo kipsengwet ko kasiaget asikobit koek iman kiityi imanda nekimokotinye imanda akoek Jehova nebo iman yekiwenye bukuishechu tugul. Konoto amune ngisoman eng kitabutab Petro netai 1:12 komwoe kole tuguk chenyikisen che akot malaikaishekab Jehova kochikili akowenyei kokuyo ung'oti yuto. Kounotok boisiet netesetai eng kipsengwet kou ye kakiker eng taitab Abraham ko kanyokochikilis kipsengwet ak kekur Abraham kotonon koboto agenge koek baorinik chetononi kokerei. Yaani kou yo kiwirtoi kurayat komi biik chetononjin kurayat eng komosta age tugul chebo komosta nimbo setani ak komosta nebo kimasi, sikeker kele kakiwirta kurayandani nemakiib kurainik alak chekanyeketesyi anan ko making'us kurainik alak chekatobo chito age kewal kobunji age sikoek nebo iman kirwogetab Jehova. Yemami akot betut agenge tule setani kikiboisie kimnon anan ko birchin anan ko kikoito tuguk chebo kakaikaet. Ako kit nekapkokil eng koitetab 13 nekasomani eng Daniel 7 ko kole kikimut inendet korik kole mitei inendet nebo keny ak nyokotonon ko okiliot ko ng'ep ko keyai kirwoget ak keweny bukuishek kisirto kapkirwoget ak kesirto eng kapkirwogonoto ng'oliot nekale ne moche tawek yoto bo Daniel koitetab 20 ak 27 komwoe yoto kole ako kichobe kirwoget ak kerebe bounatenyi maswetit asikobit kikes ak keng'em akoi kakesunet ako tun kikochin biikab chetililen chebo inendet netoror mising laitornatet ak bounatet ak koindab laitornatosiek chemi kuretab kipsengwetisiek komugul ak laitornatenyi ko laitornatet nebo koikeny ak tunoto inendet bounatosiek tugul ako kasit final verdict netun kirwochi neung'otionito ko nekikere eng kitabutab ng'ang'utiet kurget 4, kurget 5 ak kurget nebo 6. Kole kyaker bukuinik kekisir orit ak barak ak keng'och eng ng'ososiek 7. Ko eng yo ketar
kirwogani ko yaach kesoman kap kirwogi nebo let nekikure executive judgment o ni tugul ni ko netesetai keyoe weng'isiet ko nebo let nyokobit kit nekekure executive judgment ne nyekekonu kirwoget nebo let ak kesoman kele maamusi nebo kotini ko kakotil kirwogindet kuni ko ye kaketar ngokset netai keyote ngokset nebo oeng nebo somok nebo ang'wan akoi nebo mut kerib nebo lo ak nebo tisab ko yekitar keyote nebo tisab kimuch kesoman title D nebo kipsengwet nebo chito nekakoterter eng luget nekikotestai eng kenyisiechu tugul kiwekta title D nebo mbaretab Eden nekikanyeke kiberber setani Adam kot kerebe kikikyi setani ak kerebe baunatenyi tatya kiwekta koret ak kikochi title D Jeiso nekinyokwalege mbarani ak lagokab Adam tugul cheiyoni inendet ak chekakoyan kole koroito ni age ni nikimoche nyokokeleny mbaretab biik ko chekaba kimosin nda koba kimosin akobo baunatet ak chotisiet nebo akoi koba chu eutab tai nebo Jehova. Tebutienyu yekikere tuguchuto tugul tesetai une yetun kitononi taitab kirwoget ak kisyach kit age tugul eng kabwatutikyok ak boisionikyok, tos kikilokwech ngorietab tumdo anan tos tun kitou eng kaiweisiet ak kalilanetab haji ngornotenyo amu makiyan ngorietab tumdo. Ingondoiwech Jehova biikyok asikobit kekujeisyochi mugulelwekyok. Noto amune eng kitabutab Zaburi 139 kote 23 komwae kole ishajae Kamuktaindet iro ngot komi king muguleldonyu netun konu ndara asiawendote ortinwekab imanda akobo kaineng'ung. Tos mi chi netinye tebut eng kebeberatak anan ko ki netesei anan ko ki neitese eng lesson ini komugul kotomo keker lesson nebo wikini nyone. Bas ko ngot ko mami amache atacha kokeny eng kanetisiet nebo wikit nerubei kinetegei kitabutab Ruth ak kitabutab Esther. Ne neiborwech kitabusiek chutok aeng'u akobo maunatet ak ole kanyol kinetegei kiognatet neiteiwech Jehova eng maunatet. Isome sikobit yeiepchini ng'olyondoni iyopchi chi age tugul ne chorweng'ung ak eng sabato nekibendi icheng kaniset age tugul nenekiten nebo Seventh Adventist sikobit otuye kibagenge ionetigei lesson ini. Ako nesire kongwek sobonwekyok cheikenisiei ak cheiwonye betut age tugul si koboto chechobotin ndanyone cheisobet anan konyo kemboi. Ongesa. Kamuktanen Jehova kilasun amu kakasa ng'olyondeng'ung kakinde euneguk sobonwekyok sikobit kekuje sikwenyei mugulelwekyok tugul ako ng'ololji tamiritab Jehova mugulelwekyok sikoek cheikenisie ako chobotin. Yetakoititeni ng'olyondeng'ung kongemwochi eung'ung nebo tai yetokomi boroindo. Ako nesire Jehova wakindege euneguk sikobit keweny ng'olyondeng'ung ak kecheng'in ing Jeiso ne katyeng'indenyo. Amen. Kongoi sikiberuro konyo osere.